Ndakatero mkambi Steven Hamati nibuli losi betango kusanga bwanje kushirikiana nawe igwale Nyasaye. Karibu handi nyanga ino umaire Nyasaye alinda mukwa malaika kukasiriye papa umwikulu chaliyo chingaiwe tawe ubunyali bubona n'ubukongo bubwo n'obwamakana nyanga ino kubuhira hulabalamu lobukosi ndetse babastitio obusubiri bwefwe nende obunayi bwefwe bwosi buli mwiwe ijerere mulonji wefwe eyo Nyasaye wefwe neyo mwai wefwe kuli nawe chunyala kutambe chintu cyose tawe kupiroryo mwami kulwa umulole ndo mulirisi wefwe hose hai mu hali ya buhiremo wilolese wamani kuniaba iye mpinyisie omukupane ikuwa lyo linyoro byangu mioyo chefwe nyanga ino ulira Yesu Kristo mwamwefwe amen. Basi kwa chakrongola kumahwaka amasayo ka Yesu anomba lisayo ya Yesu yechesia abeka bebe Matayo saa 7 Matayo 6 uchakira 9 ibola ho kulwako musayenje murina nwa Luka nabolanga lisayo lyeneno abolambu abeka ba Yesu bali bahalola ni ahasaya abundu fulani nebola abundu bambora mbo mwami kuechesio kusaya shingalwa lwa Yohana yekesia abechi bebe akamina ngambu abechi ba Yesu bali bahalola bayenga ngagira yatira ngamu bayenga ngosaya huhwe ne bayenga miujiza cyaholanga bayenga shinga yechesinja likwali ya Nyasaye nendo bunyali ibagundu ambu tingufuti ya Yesu Kristo tiarula na kusaya Mkristo kenyango manye bo okusaya ni huo msingi okwo bunyali bwo nomba tingufutitio kama omusubi tingufutio Mkristo yes obrali rubo Mkristo Yesu mbusubire nende mukumenya nende kata mumero yeyo Kristo amani karulanga musaya basi namala nabecheza maborambo musaya mbolenje murina nwa sefu uli mwikulu kubolambu sefu uli mwikulu kamina ngambu ohoere mukusaya huhuo nomba muhusiana konde Nyasaye abe papa uo abamwinjisa Yesu Kristo yabaholo kuba abana ba Nyasaye nibo abebulwa abasubira likwale Nyasaye kandi kubolambu abunduni mu Yohana indakano ibolambu bo uyo usubira Yesu niye masia watana yebulwa nende Nyasaye niyahe bulwa nende Nyasaye basi alanga Nyasaye papa sepo uli mwikulu akamina ngambo Nyasaye ahoere abe papa uo niyo ohuoni wa kuitiranga niyo okuchenda mbutakatifu kuitiranga mbukando nende yekuba papa uo handi na ochenda ngo bulai noba nde usiano obulai nae kachire amasayo koko kaulirwe mundu wa Nyasaye kenyoma nyembu Nyasaye shaudranga to mundu yesa amasayo kabuli mundu Nyasaye shaudranga amasayo kabuli mundu ta abla hukaya yabo abali abalonjisi Yakobo harano 16 ibolamba amasayo ko mundo mulunjishi amasayo ko mundo mulunjishi kalineda amani mubihole byako akamina ngambu kuhoere kubende usiano bulai nende Nyasaye uli papa efo mwana nako seresa mwana cyanye kusaba ekindi cyose nende tuonita enomba katanyasa kahaba papa we akamwere hino yanyala kumwesi atoto lakini ye kulwa ukosana naye katanya no huria so kunyala kubande ituono kuita imbere wa Nyasaye bihula linde usiano bulai naye ta handikabola karim elira lyo liribwe elira le Nyasaye liribwe mbudu kuita ku Nyasaye shikuita nende kuichijibisiata shikuita nende okufana mbu Nyasaye ahoera kujiba masayo kefwe kulwa amahwa amalaika efo horeta nomba kulwa ni lazima tao hoere kuite kuye shinga Nyasaye kuita kuye shinga be komba ngambu ye uli no bunyali nefwe aba umo bunyali niyenye ninunya lokuhonya nokuita kuititia nokuita kuyana kuyendo kumurire lila kolia hataru libolariana libolangabu shokuletubira butwelira lieta shikira Nyasaye shali umukuberu wateshina yabo abetubira butwelira lie shokubolata lihwale Nyasaye nomba kulange selira Nyasaye shokulanga tashinga baba yanga ta kulanga nendo buri kulanga nendo okumwesi oluyali olwahoere shikira ye Nyasaye nefwe kulabantu elira lie lihoero kuribwa abwena kanako aborembu olira lio ribwe kamina ngahoese Nyasaye oluyali nokumufumia nokumukupira orio kumahuwa amalai akahoranga handibu obwami bwo buitse masayo kefwe obwami bwa Nyasaye bu oburuchi bwa Nyasaye myoyo cy'abantu bubemwo ngo aka Yesu Kristo obwami wa Yesu Kristo yarera
bwami bwa ohurula bwami bweshirima buhwinjire mu bwami bw'obulafu obw'omwana we Yesu Kristo obwami bwa Yesu buno obuli bw'obukusi husaye mbu obwami buno bwize bunyasaye obwami bwe bularukata mwikulu mwonyerere tawe buruke kata mushyalo muno buruke myoyo chefwe nyasaye abo mwami Yesu abo mwami mwitala liryo Yesu abo mwami mbana benywe Yesu abo mwami mushyalo chefwe sha Kenya obwami bwa nyasaye bwite mu bwami bwa Kenya shikira obwami bwa nyasaye ni bwo bulungi obwami bwa nyasaye ni bwitsimba basi obwami bwa nyasaye no bwa haki obwami bwa nyasaye ni butawala basi onyolanga lihanga lirabwene katanire kampuni katanire skuli olanyolambu abundu anyasaye ebungulu yali abundu anyasaye chingulungwa kate kampuni kate shtuo shosi she radio noba television litala lyose skuli yosi anyasaye ebungulu yali obwami bwa nyasaye buli pakolore tofauti shikira anyasaye ali amahuwa kauhananga mwitala nyasaye alimo amahuwa amalaike horehanga hulwambu nyasaye niyo muruchi ndakuitsusyane kuborambu nyasaye shali nyasaye wa buli mundu ta toto nyasaye alonga buli mundu lakini nyasaye sharukanga myoyo cha buli mundu ta bakorinzo bakhabiri khane ibolanga mbu omunyasaye undali owe shalo shino okiyanga amahuwa kanyasaye okiyanga bulungi bwa nyasaye husaye ne kubolambu obwami bwo bwitse obwami bwa nyasaye masayako obwami bwemu masayako okusayira barumishi ba nyasaye bayiranga injili okusayira kasi ya Yesu yakola kumusalaba buhoere bube mukusaya huko buhandi akawenya kehole mushyalo singa oloke holanga mwikulu mundu wa nyasaye chikusayanga no insista no kufinyirisia no bola hatimba kabeshi ngalose ndenyanga efo kula abana babana tingira tse nyasaye tiri kulo kuyomba tingira tefwe shinga loli kulurire yale nende eshyalo nendo tingira tse nyasaye tiyomba tingira tefwe mukusaya ko efo khoere kusaya bola papa akawenya akayuwenya shikira eyo nayo akulonga shikwelonga beneta kulaba ndubo kulaba amakondi kombwairo bu eyo nayo umanyire onyalo kwayo bulayi eyo nayo umanyire sha khoero kubana nacho nende sha khoero kunyola mushise sha khoere mamunjira ya khoero kunyolamo akawenya pana kanjeta esiyo ndo mwana w'omundu shemanyira empango choli nacho ta esai ndo mundu anyasaye kunyalo kupara bene bukuli nemipango milai onyalo kupara mwene buneho nenyola shino mbise fulani ndula bundu fulani mbise fulani nengo bulai tawe eliyenya lya nyasaye eliyenya lya nyasaye ndio lilai Yesu yasaya lo yalinala embo kubambwa yasaya nabola omoyo kutoto kwenya lakini mbiri kurire rusire shikombe shino lakini yesaya mbu okhole shingalasi ende yana tawe abula kayowenya akamina ngambu yela hula yasarenda mundu wa nyasaye nikusaya kunyasaye chikusayanga nikuinsista kunjira yefu abeneta chikusayanga nikulachirisia mbu akahwenya ta kubola mbu papa akawenya eliyenya lilo ndio lihoere eliyenya lilo ndio elinyalo huhonya liyenya lilo yomanyiro bulai injira yehoero kubukula mundu wa nyasaye akusayenge nikubola mbu akayenya kehole mushyalo akayenya kehole mushyalo akamina ngambo kuinjisinja nyasaye mushyalo hulanga nyasaye mipango chepo cho mushyalo shikira shikwisikanga maparo kefu abeneta shikuline damani fu abeneta abula ye akayenya mundu wa nyasaye ola gundu ambu mulambu na mkoka nyalo hifole kanobola engorwa nyasaye shajiba masayo kanjinga ndenya ngata nomba bene bara ngo hula nyanga ino nyasabe na hore 1 2 3 no nyolashi ro holata shikamina nga shajiba ngata ajiba ngo hulonda na ndede liye lirie shikira ye ni nyasaye kubola handi mbu mkolobo kwa bore huwa mbu okuwere serero ebiri babyefwe bya lero buli nyanga nyasaye alinenda ukosya obwe nyanga yerana nayo okuwere serero biri babyefwe bya lero kulinda mahuwa masiro yao ebiri bwa okuwesye olusumu bola omukate okwinyanga ino akamina nga mukusaya kwefwe kuhoere kusaye nyasaye ahuweresie obukosya buwerana nende inyanga shahoero kwesya obukosya bwe inyanga yoshiro kulola tawe lobuhanga nolo mulamu inyanga ino
obukosia bwa Nyasaye bulio bwerana nde omukate kwenyanga ino bomukate kwenyanga ino kulo afya hiyo obulamu bwombiri bwenyanga ino bulio amapesa kawenyanga ino kalo omulembe kwa wenyanga ino kushiro mumanyi kulio abantu bohoero bena bombulamu nyanga ino balio shikira amanyire mbu olinendo elienya lyo mukate kwa buli nyanga abwena na kwa borembu shohoero kuendera sinyanga tsindi tsitsanga ta shiya shobolanga mkhwesie omukate kweli wiki ta shobolanga mkhwesie omukate okumwezi ta khwesie omukate kwefwe kwenyanga ino khwerese biri bwabwe fwe balero benyanga ino bwe bindi bya khoero kunyola nyanga ino papa khweresie mundu wa Nyasaye shohoero kumenya nde wasiwasi ta shohoero kungangana no para amakhwa ketsanga makachire oleho khulola obulai bwenyanga ino tawe inyanga ino yerana nende amakhwa kolabira munyanga ino Nyasaye ali nende bukosia obuwera Nyasaye ali nende byosi ebyohuwera khulwe inyanga ino khupanganga amakhwa ke miaka chitsa khupanganga shingalana khumenye onyala khuparana khumenye miaka 100 no bulai sana hadi ndakanibola emipango chiri mwoyo mwomundu lakini Nyasaye wimiranga tsinjira titye nakosia emipango chiche bude handi ompango kwa Nyasaye nuko kuli ulabwene khoshokhwero kubande wasiwasita buli nyanga ilinenda mahuwa kayo akayerane nako shokhwero kubande wasiwasita saya no subira saya no bora Nyasaye akenyanga ino aunzusie nyanga ino shikira unzusie nyanga ino umbesi ubukosia bwe nyanga ino lona unzusie next week hanumbe bukosia numbe umukate okuerana nende weekiriza lona unzusie semester ita lona abana banje na benyosi ya sukuli numbesi amapesa shikira buli nyanga iyerana nende bukosia bwayo mundu wa Nyasaye olaendo mwoyo ta lwe nyanga iyo ni ule lwe hali iyo ni ule Nyasaye na khushugulikire okhulonda nende inyanga iyo wabora abana ba Israeli mana kakwitsanga byokhulya byo mukate kwa mwikulu kwa kwitsanga buli nyanga kwa kwitsanga okwerana nende inyanga na abatolanga mukate kuli omunji babola mbu awundi mukamba na kumokwa banyolanga mbu olaba bihe mikate kyene ekyo biribwa byeneyo nibabiha banyola mbu nibyula mukamba babire shikira shina Nyasaye yenyambu bamwirete huo shingala yenyanga mbu ifwe khumwirete ho bulidwa bushya shingala bwa khashya nyanga ino no enga ho Nyasaye bobo na Nyasaye mbutoto mukolo bakwa were nelano ni nyanga ino uhonya oriena nzimirama ho akanje kosi Nyasaye nyanga khumwirete ho bulidwa bushya khumwenge ho bulidwa bushya khumwenge ho khulo mukate kwa buli nyanga ino haulire abolambu 12 bolambu shinga no khuleshera amakobi kefwe shinga ifwe khubaleshere abekobi befwe no khuleshera amakobi kefwe shinga olwa ifwe olwa khubaleshere abekobi befwe mukusaya huo kenyango mundu wa Nyasaye omanye ohoere obene no mwoyo oko kubaleshera abekobi bobo yani abekobi kaminanga mbu abakukosere kaminanga mbu abakusinyisiye balo abantu abakusinyisiya balo attitude yo mwoyo imero yo mwoyo ku bandu bano ikiranga masayo koko kajibwe nomba kabulo jibwata Yesu mwene ni yabola mbu khusayenge ni khola mbu khubere tsimba basi singalo ife khubera abakhononera translation idirumira abekobi kafwana shingali deni mbutsimbi tsifwana shingali deni efwe imberi wa Nyasaye khulinende lideni lye tsimbi dinyalo khuikara masayo kefo abali na madeni kefwe aketsimbi yani abekobi befwe mutsimbi abakhukoseranga abakhukiyanga abakholeranga mahuwa mabibi esaidi bakhuchiha mahuwa kola esaidi babola bikhula mbubo esaidi obakhora mahuwa malai nabo bakhurunga nenda mabi abandu bembya iyo balo abantu abakwaza ngo mwoyo kuko mundu wa Nyasaye masayo koko okhwero baleshere kwanza kata noshiro kusaya ta shikira okhubaleshera huo no baleshere na khandi nuko khuleshera huo akhuli
ohubere ohuleshere amakobi kefwe ohuleshere amakobi kefwe shinga olwa ifwe kubaleshera abekobi befwe. Kandi tuzya Matayo 18 Yesu yaano lukano lomundu owaberwa lideni lihongo nendo mwami uwe. Bible ibola omundu mwene uyo naye khandi ali nendo undi wekobi uwe olikobi uwe owali yahoyamu amurunge ne yali nende lideni lyelitititi aundi yaberwa shinga shichero sha kunyala khulanga $1,000,000 nabolero omukhongo owayali nelideni lye $1,000,000 yambora mbu ekhuberere shishira yasikamasi nabola mbera lo nenyole nekhurunge nambora tawe ekhuberere. Naye uno khandi wakhaberwa uno yali nende wekobi uwe yali nende lideni lye aundi lye shilingi $100 natya natira we lideni lye $100 namuanda khunambora runga. Yesu yabola mbu toto mwene omukhongo uli alawulira shalachwe okhurauno mumboe paka lwarunga okhula khushero shosi esha yakopa $1,000,000 tawe mundu wa Nyasaye. Mana Yesu namalira story hiyo nabolari nendio papa omwikulu alabaholera yabo abaumo okhubera abana babwe okhurula myoyo kyabwe okhurula mwoyo kukwo okhurula mwoyo kwanje embere khulwashina oboe betsanga khubulamu bwanje buli lwosi elwendi nendo mwoyo okhubula musamaha eboungwa ni Nyasaye mwene nuumbo wanga ni Nyasaye ni akhuboa au maunyalo khubolola ta shetani na akhuboa ni Nyasaye akhubolola lakini nikaba Nyasaye mwene nukhurere mumboe khulwambu akhulachirisya mbu bera abakhuononera sichira khandi wesi okhuberwa khukhwo wesi khandi oberungwa wesi oli nende likobi lihongo waberwa likobi lihongo nobererwa lideni lihongo khanawo khoere obere abo abakhuononera sichira shina niyo umusingi mulala okwe amasayo koko okhusibwa bwene. Mundu wa Nyasaye embara nesichira shetani arumishiranga abandu sana abali aembi huiwe khulwa okhukwaza khulwa okhurera mesichirasyo khulwa okhukholera mabi kachire kata nosaya nonga izala kata nosaya munjira ifwana iriena bwa masayo ko katsishi khaya chichira amanyire mbu Yesu mwene yabola lila elala lichiranga masayo kajibwe nomba kale ojibwa kali mwihuwe elala okhuleshera abakhuononera. Shetani amanyire nechira mbujanja bubwe achiranga abana bo bakwaze achiranga abamutiyanga nabo out of nowhere onyola mukosa nabutwa yani kata norula masayo mwene orula masayo endi khando mundu ula embe kuyuwe akhukosera oparanga utyosaya lopara utyosaya nwenyata utyosaya ori omundu fulani yakhukwaza omundu fulani yakhwisichirasya khulwa shetani amanyire noli nende mwoko obululu noli nende mwoko obuchungu noli nende shikha imberi wa Nyasaye wesi shoberwa ta nekhulwa shobererwe tawe shonyala amasayo ko shikanyala khuwulirwa ta. Mundu wa Nyasaye kenyanga khube alert muroho kenyanga khube meso muroho sichira shetani nombe atemanga okhurumishira tsinjira tsyo wake jambo amasayo kefe shikajibwa ta nelihuela nali arumishiranga no mwoyo ko bululu ni hasira yokhwenye khulipiza kisasi khubandu bakholero bi no khwake kisho bululu limyo chefwe kata nikabo mundu yesi shamanyire khutawa kakhunyasinya abene mwoyo esaidi kata nokonere oura no lwana nenda abandu khulwa bakhusinya shoba khupanga muhali ya kawaida ta in the physical joba kupanga ta lakini onyola mbukata nokone olwana nenda abandu findolo no pana nabo chira ba kholera makuwa machungu buli losi no chenda ouro moyo ko kwisko kanolo mundu oura sho khoero ola mushesi ata oura machungu moyo kuko shetana amanyire nolo rio katalu osaya shumashi kholera amasayo ko ke kalirungwa jira Yesu mwene ni wabola likwano liyomsiro sana mpaka eura abola verse 12 mbu no khuleshera amakobi kefwe shinga ifwe olwa khubaleshera abekobi befwe atirira na malira nabola mbu norakhwira mukutemwa ta no khuone mbabi obwami nendo bunyali nendo luyali nebibyo ebisoni amina ura umarilisayo verse 13 lakini 14 khanda akalushira
abolari shikira nimubaleshera abandu obuyiri bwabwe yana makosa kabwe nomba amakobi kabwe senywe wo mwikulu naye alamuleshera nikahaba umarelisa umaro kubecheza ulolisa khanda kalushira lihuambu neni mubaleshera amanyire mbu nelikuwa eliyobusiro amanyire mbu nelikuwa elia emyoyo chefu kama binadamu khulolo butinyu khulio lakini anyalo khwesi obukosi abo khuleshera abakhwononera amanyire nechira yakhamala khubaboreshinga kakhoyero khuba ubore likhwa lyokhuleshera mukhusaya khanda akaluchira niyakhamala ababora bana banje mwitulire beki banje mwitulire mukhola shina nimubaleshera abandu obuyiri bwabwe senyu omwikulu naye alamuleshera inywe 15 nimurabaleshera abandu obuyiri bwabwe ta kata senywe shalamuleshera inywe obuyiri bwenywe ta nikahaba Yesu yakalushira ehoere subire manema nyirisi nelikuwa lyobusiro umundu wa Nyasaye no wanda shetani yanyange myoyo chefwe chipene ndo bululu chichira amanyire bunukula ni bora kulino bululu bora kushiro kubera abandu buyiri bwabwe kwifwe Nyasaye shahulira ta shahubera ta nechiro mundu wa Nyasaye however much it costs you kata nikaba no bukusi bwa ina shinabu obwakenya hango runge kulo kubera bakukosera tia imberi obalahule tia imberi obaleshere tia imberi obabera makobi kabwe tia imberi olehane obaleshere olehane ndamahuwa yako olehane ndo bululu mwoyo kuko khulwabo olabolambu nebarunge nebalipize kisasi tawe endakanebo lambu eshikoli nomba kisasi nesha Nyasaye okulipiza kisasi no mulimo kwa Nyasaye baleshere chira iyo khabangambu amasayo koko kaleho khwikadwa okhabangambu oburumishi bwo mahuwa ka Nyasaye buleho khwikadwa baleshere abakhwononera shingalawe siwikombolesherwe balahule baryo emanyire yuwe nasi mundu wa Nyasaye shenyelo khwikomba Nyasaye etulire amahuwa kandahola mabita esangara lihuambu shingalwa lwebukwiri eyalene de mumbo nendio yabukulo bwononi bwefwe na harusi yao shichira yeturanga imero yefwebu efwe khulitsa shina khulitsa matoi akaya bu fura memuya esangara lihuambu Nyasaye akhumanya yamu khubera nda shinda khekomba khandi tsimbitsi efwe niyatupa matsi khanda atyalo beturule mota ye ahuberanga niyebirira mundakano imbyabo lamu ndalabero bibwabwe nekhandi letsulira tawe niyo nature ya Nyasaye niyo imere ya Nyasaye lwo ibulungwa munzi ya Nyasaye nekhubanende imero ya Nyasaye papa wefwe shenyalo wikati ambu okhubera nokhuraisi muhali ya kawaida ta senyelo wikate tumunako kwanza no buchungu na kwanza omundu ulaembe kuyuwe omundu wosubiranga muno naho laliwa libyo kuyuwe orobi lakini omundu wa Nyasaye denyango manyembu Yesu owahubolera mukhole khuryo yamanya anyalo khwese bunyali bwokhole ndio khubirira murowe khandi yamanya neshindusha muhimu katanika haba shilolekhe shitinyu lakini shila umuhunyali khataba amanyire nechira umundu wa Nyasaye khulwa masayo koko umundu wa Nyasaye khulwa kata sadaka hiyo witura lo khali kwekanga khumahuwa ko ka forgiveness khwabola mbu Yesu yabola mundu nuitsango khwane sadaka khumadabao khubwali mana witsuro linene likhwane ndo musiani wenywe kalukhamberi okasiene ndo musiani wenyu khuwitsoa ne sadaka hiyo akamina ngambu kata sadaka hiyo onyalo khwana kata million onyalo khuyana kata ywe mwene lakini noli ndo bululu ndo buchungu moyo kuko biospe ebya wa khoero nyole khulwe sadaka tiwananga nenda masayo ko saya umundu wa Nyasaye bititsange khaya yako niko kachirobole nikahabo khusaya kwanje khuikalirwa khulwa tabu mama yaho reni afadhale mbere amasayo kanje kajibwe nikahaba masayo kanje kanyalo khuikalirwa hiro msata wanje nomba mwalimu wanje nomba mundu fulani yaho rari jirani wanje yaho rari kanyalo khuikalirwa bwe khola mahuwa malaika Nyasaye bwe saya masayo kanje manakati khaya afadhali erungo bukusi bwokubera okuyomba okurungo bukusi bwokulobera dala khubora hano mundu wa Nyasaye afadhali ololekho muyingwa
afadhali abantu bakutseka babole mboli week olo muteshere kata abakutubanga bakubira runga lipiza kisasi bakutseka nibenyo kutseka balole buyo mamani balole buyo litso mundu owachaywa afadhali. Lakini nomanyire olo mujesi oli wa amani kwanza omundu wa amani chali ulipiza kisasi ta omundu wa amani no ula kuliranga abeko bibebe shikira amanyire anyolanga tsingufu okulula kunyasaye ichanya nyasaye abolambu nobera abakuononera khanda yala kubera ne khandi kaliyo lano ala ulo kusaya kuko mwami Yesu yabola ubeche siyo kusaya khandi yakhamala khanda akalushira likuwa lino mundu wa nyasaye nekira khandi sisi nengalushira nga khulwa iwe khandi engalushira nga khulwa isi likuwa no niliyobusiro likuwa no niliyamani likuwa lya msamaha likuwa lyokhulakhula bakukosera likuwa lyokhulakhula kata makabila akoparanga kakhola amakhwambi balo abandu bali nobuchungu kata nende tsindi atya ukhana khulwa wundi no likabila fulani na likabila lindi lyakhola shina basambe bindu byabo nomba banule mali yabo waba nobuchungu kumakabila kandi waba nobuchungu kubandu fulani aundo abasatsa bosi wabalola kama abanda babi shikiro musatsa mulla yakhole shindu fulani aundo mukhasi fulani yakhola likuwa libi waba nobuchungu abola bakhasi bosi nababi kachiranga shonyala okunyola amasayoko nikanyola obujibwa tawo obuchungu ibo bwonyene buchiranga nuyikalirwa osayanga toto sholanga majibuta oanange sadaka toto sholanga tofauti ta aundi wirebanga no mundu wa nyasaye etabu nishina esayanga shendo langa lijibuta wichunguzie aundi olino bululu mba Ibrania 12 bolanga khaba kuba no mulembe nde buli mundu nende butakatifu omundi Yesu ulalinde ebindu ibo shakhoere shalala nyasaye tawe nekatsira kabola karibu wiyegeresie wichunge sina shobululu shila sebuka khulwa banjo khononi bwata shetani nao mokhwira mutsimbiche kawaida tsiloleha alekha sina shobululu sebuka alekha ujanja bobululu busebuke moyo kuko ndi bulambu bwo na amanyire endio wonone endio amasayo kawe endio sadaka tyose tsire nechira afadhali olole kumwingwa chingaleso olole kumwingwa kumsalaba nabola papa babere chibamanyire chabakholangata khane ntseliti mvutitie mundu wa nyasaye Yesu esaino yaye bwelira liomba mera kandikozi kulo moyo ko khulakhula umwene yabola mbu papa wanje yauliranga shikira yekholanga kaenya kulo khulakhula abantu Yesu esaino alinende lira liomba mera kandi neniyo bolanga nefwe nabola bana banje imuleshera ababononera nenyu khandi papa enyu wala baleshera neni condition nelilako mbu noholori noberwa nolabera ta khana oshoberwa ta endisho mundu wa nyasaye ikomba ngotie mwikulu singala sesi ndikomba lakini kenyo manye shonyela kutia mwikulu nikaba shobererwe oulire shonyela kutia mwikulu khula berera abakuononera ta ho akamina ngabu kata nikaba ndaoni bwa kata nikaba ndeya ma Yesu diguela lambu okubulo kubera dinyala khunzikala shirikala tamasayo konya neta nikaba likala kuberwa kwanje iminanga likala kata sio kutia mwikulu nechira ndakukaya lwali omundu ala kukatia bunyasaye ali banende meetings ali khala mwikulu alange jirani uwo nomba Yesu wakukosera maba abarera alala berane tawo no way di umam Bible ta eshiri Bible njeshi kuberane kuli mushalo kachira kutia mwikulu kuberane kushiri mushalo nyasaye uramba sayo kefwe au maamu liberana ta toto ya kuumisia toto yero mwana toto ya loka khandi no kwatire khandi yabora abantu mbu yehola lakini khulwa uhusiano bonde nyasaye khulwa amasayo ko kujibwa eko kumutira ta shalobe tsanga no mwande ko khandi na majibu kama sayo ko kabetsanga kando obetsanga mumboe asubuye nyanga ino ndenya kusaye na mundu wa nyasaye bunyasaye akwese ukosia akwese timba basi etyo moyo ko kulahula kachire nao khandola khulu ne khandi mundu kaba masayo ko kaliho akaanda abundu khulwambu omoyo ko kubetsanga mu chumbu nyasaye akununule asubuye nyanga ino mundu wa nyasaye
usaya nga kubola kubera bonono bwefwe shingalo ifo kubera abakuononera ekubolere mbu sisi ndi binadamu abantu bangwazanga ni toto lakini umwoyo roho wa Nyasaye akuboranga iwe nasi mbu kulwa kwenyanga amasayo kefo Nyasaye tiro kaulira nekadi kwenyanga kutsimu ikulu hijira kwalesherwa kuleshere abakuononera shindikati ya nobraista shindikati ya mbushu wa urobululuta shindikati ya mbu toto omundu uyo siyakuumisata lakini kulwa Yesu Kristo kulwa yobo oba omwana omuwuliri musabe obukosya bwokubera huyo bolo mwami Yesu hupiro lyo kulali kwalilyo moyo kwanje kulimo bululu kulwa bandu baumisya asubuhi ino kulwa ohulirisya likuwa lilyo likomba umbesi obukosya kubokubabera abaumisya ekisina ky'obuchungu ekyamera mmoyo kwanje ekiya mulira lya Yesu endakulo bweri bwa Kristo obwitanga okubirira mu roho be mmoyo kwanje kuyabo bose abangosera nenda bakholera mabibibi ebalahulire omwami oryo muno lwokukhonya mulira lya Yesu Kristo esaire amen ekusayiranga papa mulira lya Yesu Kristo chonyala khubora makhuwa kakhulanyala khukhola ta obulamu bwefwe bwa Kristo bwiletanga khubunyali bwa roho uwo nende tsimba sitayo khwesijja mwami esaya omwoyo kwabali nako kumusalaba roho uyo wakhonya nobera abali nibakhukosere roho uyo amanya nakhonye okhubera abakhwononera shingalo echesya beka bobo musala hiyo karibu mwami karibu moyo kwange